Kuringana na riboti kuma kwa NTSA, mwaka uyu ikuo barabara-ini ni cithiite iguru gukiringithanio na mwaka wa 2018. Mwaka uyu andu 2,672 nio makuite mitino-ini ya barabara, kuria 2,286 nio makuire mwaka muthiru. Mwaka uyu gukuite athii a maguru 1,033, matereba 253, ahuthiria ngari cia muingi 542, athii a gukuo ni mundu wa nduthi kana muithikiri 258, atwarithia a maithikiri 53 na atwarithia a nduthi 537. Ngari cia andu kiumbe nicio citongoretie hari mithemba ya ngari iria cionete mitino mwaka uyu na muigana wa ngari 702. Icoketwo ni ngari muthemba wa lori na 597. Nduthi nacio ni 542, nacio ngari cio kui wa muingi ni 411. Mutino uria uhanikite ica ikuhi ni uria uragite andu 13 mwena wa Wasi thutha wa bathi ya Eldoret Express kuguthana kiongo gwa kiongo na lori. The oncoming truck was on very high speed and it did not dim the light, so the driver seemed to have been blinded. Kuringana na Murugamiriri wa ruhonge rwa umenyereri barabara-ini NTSA Francis Meja, mitino mingi irahanika ni undu wa matereba kwaga kihariro barabara-ini. If you look at the accidents and the data that we have, the largest contributor to this is human behavior. Specifically the driver. The decision that the driver takes is very critical. And in some of the interventions that we have put in place, we are now zeroing in on the drivers. Murugamo wa Meja wikiritwo mukonde ni mutongoria wa ODM Raila Odinga uria onake ugite mitino barabara-ini ni cokereirie na njira nene, akiuga matereba aingi matirarumirira watho wa barabara. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura. Yeah.